Okay. Ayawa tlametsotso ya masome ya mabedi ka morago ga iri jela jabo lesome go School FM 98.7 morago ka balli ba rena shibana. Ya a re leboge kuku a ke go tamiše motswadi yaka le re swarele kuku go le tsoša bošego wa tseba go tla ka meagong ya kgašo go tla go nyaka thušo le kae kuku re gona ke tse kuku le bagamang le tšwa kae gae o ba ga sebapele a ke dire sebopela le tšwa kae gae koko o ga maila mmapitsana re le thuša kang koko mali asisho kama tena mautu baba hafisha ka kwa khato ko ba ga o robala ko ba mo bishoko o a opela koko mpotša ditaba o a ba jwa o ka gare ga lapa la ga go šile lona le go bela boima le ya kwana le babogadi ba gago ga le kwana le ne nako e kae le sa gatelane ke matšatši sebakwa ebile eng sebako sa bona se sala se fotloga kgatsedi ya bona gore a go tlhokogala ga go thoma mokgaladi wa ga go thoma jone o fomsa jone kwanisa ke sa le bona alright e le gore ka lehu ke ne nneta gore re ka se dire ditshele ka gore re swanetse go boloka mogalabe le mo phuthe ka hlompho a ithoballe gabotse a ithoballe boroko bo bogolo a kgone go khutša jwale lešata le lebelele le gona ka taba ya poloko wa mogalabe be e le laile bona poloko ba re ba tsomale gore ba ye kowa nyene ba sainele le kgaitsedi ya go ke tsena gore o ya wa mmangwana le moredi jane bona ba bela gore go bona ge mogala ba sa phela mathata o gatlanang le ona koko bone le ona a gore o bolaye ke maoto o seke wa robala o tlale ka dihlabi o bo senago ka lehu la mogalabe o phuthile ko wena kere le ngaka ebile ya gago o ba boditše bona ora ba ga bona ka go dira ke ba boditše ke bona le ba go rele ba re le kgaitsedi ya rena o itseng ga e ka mokgolo kana bona le ga ke tsone ba ga o tla mo ya banne o ile o nnoši banneng le bana ba ke bona ba ka tla ka sega ga borena ge makoti a robaletše ke monna go swanetše go tšwe ba gabo monna le bageno ba ye go nyakišiša goba wena goba bana ba gago ba ye go nyakišiša gore mokgalabe o jile ke eng a re a swanela go tšea morwalo ka moka re o fe bana ba ga botate ba swanetše ba emelele ba ye go nyako tseba gore go senyegile kae go tlile jwang gore mogalabe wa ithobalela lehu la mogalabe wa gago koko o tšere ke eng se e bileng semaka mo e leng gore go feleleditše go tlholagala gore go nape go thome ditshele ka nako a thoma ba jwa difamily be di le kae a le magwele
okay ke go bolela ka taba ditšhelete a ke ditšhelete di tla tla ka lapeng la gago ka ge o le mosadi wa gage ditšhelete o ratjang ke kwa gore be ba ya go ngwadiša be go ya go ngwadišiwa eng ga ke re go ngwadiša ke re bona ke bona ba go nthela ba re o ne o tja mongwe ya o tja mongwe go bolela ka taba ya go saena gore a tsamaye ya ko gore mogala jile ke go na le mo le bontšhitšeng taba ya gore ba ile ba re bona ba llela go ya go saena alright since ge e sa le le bolokile mogalabe a le gatlhana a le boledišane le go jwane ba bangwe bona ga wa ke nako ba ba buile ke go ka botewa alright wa tseba koko gore ge le sa kwane mogalabe a ka se be le khutšo mo along gona ge re bolokile motho re le di-family go se ne le kwano go ne tlhakatlhakano go sa boledišanwe ba gešo ba sa gate ka gae se di-family ba swanetše go se tseba go trafega mohu ka lebaka la gore mohu ga a tlo tseba gore a ye ga gabo a ye lapeng la gage gobane ga a fitlha ga gabo go ne dikgopi ga a fitlha ka lapeng la gage go ne dikgopi go tsogile ntwa ene magagešo re ka seloše ke mohu motho ga e thobaletše a swanela gore ba a tlhole ntwa bathong le ya loišana alright a gone molato koko ke tla go thuša ke tlo bolela le bona ba bogadi le lokiša taba ka gore solanka le sa e lokiše le sa tlo ba jwa koko le sa tlo ba jwa gobane mogala bola ga a tlo dumela gore a roba le kua gomme lena mo lelwa ka yena lapa la ga go šebile koko bana ba sokola bana ba tlaišega bana ba ne tšwelopele ka gare ga motse wa gago mola bana ba sokola ebile go sokola le wena o balabala kudu ke mo o bonang mmele wa gago o tlala ka dihlabi gobane ga o ne khutšo o tipotšiša dilo tše dintšhi koko fela ga o kgone o kry-a dikarabo tša gona kgaitšedi yaka ke eng se kry-a sese ke eng tše di lokang ka ga bolena a go lokiseng a go lokeseng batamela le kopelana le a go lokiseng a go no ba tlhakatlhakane mokgekola a sa ipshina ka sele gore mogalabi wa robala gona go west a gona le bophelo a gona le a berekang a re kry mebereko ka gare ga motse le gona a re robale o šie gore fo lala go kitima dilo ja rate ka moka a re tse gore molato ke maoto ka mofase mo dikgatong a fiša le ona a fiša kae mo go lena ka moka goba le nna le mokgekolo le nna dilo tše di kitimang ka mo jarateng le ya di tseba lena le go di bona ke eng na le go di bona tšona ke eng go ba le katse ema mo kgoning ya mokgekolo ya no a robalang yalla e no yalla ella jalo ka lesea dine di ruiwa ka gae di ka tse a dintja jo mo bophelong go o ka bona o sene dikatse o sene mpia fela bošego dilo tše di tla go kgobokana ka gare ga lapa la gago o nyakišiše lapa la gago a go kgonagale gore dimpša di tla kgobokana ka ga ka ke sene mpia dimpša di tla kgobokana ka ga ke ne mpia ya tshadi ke tla itšea gore tšela tša dipoo di tlile di etetše tshadie mara ge e le gore a ke ne mpi a ke ne katse mara ka ga ka bošego go kgobokana dikatse le dimpša di be di lle ka gaka go ne bothata ka lapane lapa le a bolela ge le ne bothata le a le botja le ka se bolae ke ntwa go swana koko o godile a mangwe a malwetse ke bogolo mara re ka se re malwetse a swereng koko a ka fetela go lena go ra re go ne le ntongwe e le go batjang ka mo gae
go ne ntwe le tshwenyang ka mogae ene ntwe tshwenya lena bana ba kuku e be e tshwenye le kuku ene katse e kotsi why mothebolo ba o dira ka katse ge katse e lla ka mogare ga lapa e lla bua ka lesea malapa mantšhia dikatse di llang ka gona go hlokofala bana basadi ba bantši ba hwetša di-miscarriage basadi ba bantši ba lehlapong ba sa eme a ya loka katse ga se ya loka le gatee le gannyane malapa mantši a ba senyeng dimpša ba no bonang dimpša di kgobokana di apa melete ka gare ga metse ya bona go ba le dikotsi tše dintšhi tša dikoloi ka gare ga metse eo diphoofolo ge di tla ka gare ga lapa e se tša gago ke bothata mo go bana ba mmele ba ba kae kgaetšediaka ke la sese e be re le 7 go mafela le o robedi before ga tate o jile keng le ena o no hlakahlakana a be ba re wa hlatša madi a fetša rona a le ka Pietersburg le ile la nyakišiša gore o jile wa ya ba tlatša madi o ka re go tswile tate ka re be a sa phela ke ena a go nyakišiša mara ena o ka re o itse go boa botša mokgekolo wa gago ke rata go ruta batho ka bahu go ne bahu ba bangwe pele le e tla go rena mangaka setšo ge mokhu a hwile ka mokgwa o sa kwešišing le ne le right ya go bitša la gore mokhu a dirwe a postmortem a chekiwe gore ka magare ga teng ya gage o jile eng ke eng se se bakileng gore a hlatše madi and then le bue letle go rena re tle re nyake go tseba gore rena re bona eng makgwa a boneng nna re bona eng and then o tšea information ya ka mo le ya ka mo wa e tšea wa e hlakantšha wa tseba re go tloga mo ke a kae ge motho a šala a hlatša go ne le nto e leng gore o e jele e seng right o ka se hlatše gore o bo hlatše madi re a tseba re lehlatšwa la loka le letšholloga la loka mara o ka se hlatše gore o bo hlatše madi koko o tlile go nna motswadi aka mpotše ditaba bale o hloka go go thuša kang o nyaka ko go berekele motse ke dieng gape e nngwe le bana ba ka ba hwetše mebere ba riane ba hwetše mebereko ba hwetše ba hlaka ka moka go fa bana ba sena dipereko ee o ne bana ba ba kae ba sa berekeng ke na le bana ba ba bereka go mfa ka babedi ke nyaka ba go se bereke ka go sa bereke ke alright a ba bereke ba nyaka mmereko wa mohutamang a ke re ba bangwe ba ka re ke basadi ba ga bona a re tsebe ba nyaka wa mohutamang e mongwe ke monna ena o hula mo gae ena a bereka le ena a bereka le ena nna ke nna